Le que el alto va a hermano tak. Y en vuelta li yo tic ta chantic, scosmantas totic, scosmanta cajualtic. Li mensaje li cacalta nadie. Ta chantic. Al da kaslan kopechal anciano. Ta batsi kope. Ta batsi kope. Ja mol. Ja mata batsi kope. Mol. Yun siya chico po. Ja ta chantic ta hone. Porque to hotoch batlis no penike. To tibinikeli anse lich uno la jere hotoch batlis no pene. Solo porque chil anciano ta Biblia. Yo ya calvote porque un tao albel. Cuchal to kere micto ti almanteletike. Si li Biblia chale anciano, halachkom tibuch umoli que halachkom tal mantal. Bueno, Heshnan cha itini no pene. Pero mi abaibes hams merole, maugdoskan la edad. Maugdoskan yun siya la chila kopok sa baba no Milich chili kopok sa halstoke, kolial totik. Kusi mastune, kich betix melon. Levíticos, svun Moisés, claro. Svun Moisés. Svinoch, Levítico. Jajún, capítulo 19. Y Jajún, verso 32. 19, 32, y un Levítico. Svunti Moisés. ¿Qué era vil cosichal? Mi hoy buabil hun mole. Mi hoy bula kota sat. Mi hoy bula bil hun mole. Walan. Pas por respetar. Escuchas costumbre tik chabile. Tibo otik indígena otike. Mi hoy buch umole. Akatiba. Nupo. Shimme chabati totmetike. Y melelo no yo. Ha heslich kopone. Timabil buch umole. Likan akatiba. Walan akatiba. Ichotamuk. Timole tike. Ichotamuk tibuch umole. Si daotis totike tika kwaltike bu en menchika portuk si Dios. Pero lione. Skandak tunes no pentikun. Ati hech batsi mol chikapoch chikapoch sa swaba no mil. Ati hech mo yugichos besmelolne. Batsi mol chikapoch yun sa chitas baba no mil. Ati ha chabalek chak iluk banyane. Chuks bati kusichal botiglis kos mandak kakwaltik. Bakel digyan. Salomón chkapo. Las so Loil ayegetik has binos proverbios. Proverbios loil ayegetik. Jajun capítulo 20 y Jajun verso 29. Cosilagial, Salomón chkopo. Ali buchu kere metik tue. Buchu se betik tue. Ha me oito yipaliun. Ha metei skanskel batit sebe ti kereme porque kal kerem sebe yun me oito yipal yun. Pero li bucho siya mol me ele. To halax baik tak elel. Yun siya me chi, yun siya me kapok, yun siya me malum siya ba one. Claro. Takashlan kopechal que la hermosura de los ancianos es la vejez. Toalak shas baik tak elel.
mi malum livini kelianse. Win? Muyo gonos ta hiptik tan lum, to chopol de kelel muchos malube mo. Chih malube, batsi malube le. Pero li chkopoh li biblia chkopoh li kusta chantike li kusti kaitik li kakalsana li mau tanto li malubel baba no mil. Tao no si malum, pero kuyelan ti la malum ni. Mila kusle kin di kusis kans holyon ton distotik ne tika kwaltik ne. Itimi muyuk ne. Timi shitik nos lihecho tikone, ha meteta hiptik talum ti moral tikone. Tame hiptik talum ti palabra anciano. Pero mira kit betik smelol ne. Entonces, toalaxba, muy chopol malum, muy chopol chichicopos babanomil, muy chopol. Entonces, aquel día bien el apóstol Pablo a los hebreos 5:12. Yo creo que te jam no pendictanan. Kuyelanti malubelne, kuyelanti ancianone. Li las aquel li chim texto pues te salahial. To alax bati buchos malube. To hunyut silti buchos malube. Dek oy. Skanich el tamuk. Tana. Pero mauk tanto li malubel la sakal dinga. Mauk tanto li malubel batsi malubele. Kusi li moral skopos lione. Bakel diga bilun kusi chal Pablo. Skip talum di bucho siya muyog hich besmelol ako may molne. Skip talum. Skam no pentikon si chal botikone. La malum siya ti hechuke. La chila kopok siya ti hechuke. Khal siya melaba ital skops mantal kakwaltik. Libuli chopol tato hole. Oy la kosi chopol das tohol. Bucho ne, ti moletik ne. Oy la kosi chopol das tohol di bucho khal siya chiyo ne. Pero mi chaba ilione. Skos man da kakwaltik chalun maag yun batsi malubel. Mo! Oy moletik pelek hichok batel ta razon chichkopok. Oy melel moletik ta razón estas babanomil. Mi respeto para ellos. Ja, hechi hecho tige, ja, hechi koto tige. Que la vil. La malum sama hechuke. Hunjas jalil la chantik tal, skops mantal, tistotike, tika hualtike. Buli chopole. Chak anignos. Cha likes bel cha al bel otra vez ti cuenan lihliko tiktalbo ne tichanum dasele. Takaslang opech kopota primeros rudimentos. Rudimento eja inicio principio. ¿Qué bil? Hunjas jalil la kay dikbike oyuk toka dikcha kom santiago ta volo la likeshi. Uchalu, miyun oro liktiyo sa albatik mandalione. Molme él. A lo mejor, yichos 30, 40, 50, 60 años. A lo mejor, yichos edad, oisas edad. Buli problema magbat echuil. Sino halis kos mandal kakwaltike. Alta verso 13 ne. Hoy kusicha kalbo shukta hamanop beniksi. Skotol biniketik ansetik. Timita chuil o kushul kushalil si estas babano mile. Bueno, sabil tikun binik chuil oyo hasta slaho batel ni.
Ham no pendik tanatahone. Kucha alita chuil o kushul o kushalil chich kopoktas baba no milne. Kushikadik 80-90 años ne chuil o kushul. Kaidik sa tanil magbatsi olol, magbatsi malubel. Sino que mi jama va no pentike, skaitik lek maliskos mantal tikakwaldike. Skotol tibini kerianse, tibuchu, tachuil nos kushuleng. Mumesh ham os no pen. Mumeshai o ti razoneti mantale, takaslang opeas bi inexperto. Quiere decir muy gonoch hams no pen. Ti ali inexperto que yo no much bihum. Muy hams no pen. Tas pasel dik usileki ke. Porque olol o batel osil. Pues mi olol batel osil ne pues. Huhundig nang kik magbucho olol o mushchi oe. Batsi chiel ko po hele yo creo que chiyo nos. Chiktas chuik na humane ta wildig nos khais la kilkal amnes na. Ta wildig chiktas as chuik. Mito khalda mek chuune a wil nang kik chik olol pero da wildig no kilo handal mane. Entonces, kusi molal skopoline, kusi ololal skopoline. Bakel diga vil también a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 1. Pablo también escapó. Apóstol Pablo Shichal 3:1 a los Corintios. Alibu une, que hermano tak. Muyuk sa chini kuuntalo il. Tikuyelans kanskolion ton tikakwaldike. Sino que halaktunestal. Tikusi maugskopto tikeskop kakwaldike lano tuednestal lo il tuk. Porque skakventa ti muyukonos elich abu nike muyukon chachamike. Muslahabu nik. Porque musam de lahabu nik. Tajama va anopenik si apóstol Pablo da 3. Tajama va anopenik. Kelabilik buchosuk. Kelabil hoy metatoholik sabili mu itisalne. Tesalok tal ba kusis lahem. Para que musmalum olivini kelianse. Timi hoy tatohol tigli itisale. Chabal melek. Pero hoy me chatos itisalung. Hoy jun itisal likem daldas tohol Dios. Tohlekne, kuslehindigne. Celo de Dios mi. Itisal likem daldas tohol Dios. Ja me kuchal tanali Mi hoy muna buchus kuslehinoch. Un ejemplo chakabot. Tot me ya pelas tatik a chabil at mo pitch kuni trikis tat omes. Olol muyuk tak in swenta cha man bota trikis. Skop ka kwaldik chale maok te ya chabil. Muyuk ta mana trikis. Celoso ta swenta ka kwaldik maltajone. Ha chopol mali primero li mole que li meele que ta tiranos ta paquetenos. Chak iluk mañaeke, primero olol malimolme el tajeke. Jaikmete, celo de parte de Dios, jame cuya la jambotane, jun con las calbot. Jun con las calbot, mi hermano. Epcosis can alel michico porta celo. Magmeli cuya itisal ali nopem skaidik, tatzakita itisal nupchi iltik. Hoy itisal también cuando dicta negocio, hoy itisal ta hermano, hoy itisal ta das cotolis papá no mile. Epta tos maritisal. Magnoshun. Contiendas. Jali mushbata bikel liscape maltique. Vame cosi ti olol kuibanne. Maubla kun anciano atana con mi molsan. Y hechos 70, 80, 90, 100 años. Pero hoy tos escape más hall, hoy tos elis contienda, hoy tos disensión.
Disensione, tio bilstake, kapemstake, kusich albate, tio bilstak. Ha disension dahon. Chlik ok opkundigun, chkut ohbatigun. Ako mi molsang, ako mi kotowalta sienon, hipta lums molali molne. Ja, chava, tanatahone. Ahora kusich al Pablo, mi oila ti contiendas, oila disensiones. ¿No sois carnales todavía? Chava, gwenda mi oida toholdane, ma ololotane. Ha hecha kushite kuchal buchu alim. Mushohtigin dotignes. Va ka buoiti ololale cha. Tahe mauk anciano maldahne. Anciano chapangkop. Magun chak ta ilel kapch ilin. Magun chak ta ilel kusimuyux lekil. Va tobuk alali anciano alone. Por eso mi ham no penticone. Ahora, mi hamra no pendicone. Bakel de Gaviri Job. Job 12:12. Job 12:12. Techihial botik, pero junto yutzil tibihum dasele chichanum dasele. 12:12 y un Job. Como que mismo Job chuxbas loil. Likel junoch kopor, likta likel jotoch kopor. Shichali primero kopor ta 12:12. Ali bucho sa moletike, to echame bihik. Li bucho sa moletike, hamete oi ti bihelal ti bucho sa moletike. Bucho sa meele. Ahora, noptika ba one? Toyo kika sat kelo kik ti moletikne. Oy muyukun kusala sa kaldine oy molun, pero chabal. Chabalonots tunes bihil. Entonces yun maukun siya. Claro que mauk. Lie hamalchal. Tibucho mole. Hameteo disbihile. En otras palabras, mi ham no pendigone. Tibucho no chak tayontone. Ha te oy li bihilale. Shimati mi ham no pendigile. Mi kaibetis ham smerolne. Ha tibucho chak tayontone. Mauk sa tibucho halchie. Mauk sa tibucho natisha más halchie. Mauk. Y en la larga edad, la inteligencia. Buches a halchitas ba no mile. Le no me big. Shayal bea lukone. Batsi mol, batsi meel, shayal beno lo que buches a halchi. Cota 80, ta 90, ta 100 años. Ahora si tu eso no big. Hapos razón, hapos mantal. Uy chabal. O moje primero chak telel kusimuyux lekil. Bupatis molal ne. Haskan kel badiktan atajone. Haskan ham no pendiktan atajone. Ali Biblia ilis kosmanda kakwaldiketo lek hamalchal. Hanovo otik joto tas lokes betix batels melole. Liela shakildik. Bucho la halche. Yun to hechano la big. Ti bucho halchache. To hechanos la ois bihil. Otra vez mismo Job, Teo hasta 32, mismo libro de Job, capítulo 32. Verso 9. Yanjech kopok stok pekao no ti Jobne. Como que el like el joto skopok, te yanjech que joto skopok. Mo Jobes na ohli kusi chale, hano kusi wotik a veces chuks bach kaitik kaloh dige, porque muy oclectas chiquentatik. Verso 9. Alibuche se hal chik apochtale mumeshanop que hato no bi maukme shinostok. Ha shinakato mauk sidakaldo da keldik listoke. Butach unmetahne di Jobne. Likelah yale ha bucho hal chik apoche ha shamete oitis bihile. Tueno me bihik ma bucho hal chik apok sataleshi. Oritalita 32:9 esto mauk meshi le mauk metzhakta mucho shahalchi li mucho bihike chinostok. Hermanos, mila kaitik mitzihan batik kaitik kusichalis kosmandal kakwaltike muyuk chukibas lo ilmali jobe. Oraline, ni los ancianos entienden el derecho, no solo los ancianos, también hoy mucho Keremton, Semton,
Apenas dichos 30, 40, millones to hom da razón ta mandale, chiquin ta honos yun ti razón mantale, al un mantal, hay un consejo, chalbe bate el consejo betis kereme. Maagun chopol kusi chakan balta ilil, sino que lek chak batuk chak balta ilil, lek cha elits pas batel. Muyuk chuks bay menos. A veces bootik, mi mulik toho bes chuks bay aluglik kusi yakalta chantike. Aliskos manda kakwaldike, tueno me jamal. Ahora mi jam no penticone. Bak el diga vil kusi chalbotik el apóstol Pablo a Timoteo. Apóstol Pablo a Timoteo, copok Pablo al Timoteo. Entonces, Shila yale. Ati Timoteo, Milat une, chabal mes nupsil, porque un querem tome. Pero al manda ya. Y milas que él diga el batalla, anciano si se coplal, ti Timoteo, ¿qué? Mol si se coplal, pero querem ton. Ahora mi abayone, epta Biblia, eptas cos manda cajualtik, baldos nupsi ilik, pero mol si se escoplar, anciano si se escoplar. Es que la palabra anciano, hadi bucho se comiamtele, hadi bucho se chalmantele. Entonces, si chalbati 4:12, que la vil Timoteo, muyuk me buchus peksan bota coplal ditos queremotoe. Hanos oikus takuban bot. A kota ilel, kuslehino, lekuka chiela kapogel sa estas babanomil. A kota ilel kusita pasel das tohol tichuno la geletike. Baka buli clave uncha, maugdos kan mi kerem, maugdos kan mi tsem, maugdos kan mi pekel dos abilal, likusit tune, ejemplo takaslan kope. Ich bos melol, akota ilel ti kusilekta pasel bateletas tohol di chuno la gele. Kusitikun, akopohel, chabakta ilel, akuslech, akanwanech, aholawon ton ke muyuk chtahin, chunelabu un lektunul, pureza un, kelaba un. Pureza ne, mauk kucha shalik chabaone mauk tis pochan chiech odik babanamile. Vakim punto, hermanos. Vakim punto de que cuyelan chakta ilel, chaktikta ilel, la el apóstol Pablo vakim ko, pero hoy me llaman. Vakim punto. Milas pastik batelione, anciano siya koplal, a komi keremotikto. Kuyayo chakal bote, porque ep hech vinaksha, tibuyal el muyelune, ep kakan venda tichiel kopukale. Hoy moletik, skipta lums molal. Muyux melol si estas babano milti mole. Hoy tsayalikto, apenas de 20, 25, pero merekaktik, keremto, pero hombres el joven serio. De palabra. Y un beltico eran escapoje. Tato si esto lo limolo. Jamuyuk to yichos besmero limolo. A comichos a 70, yichos a 80, esto lo elastón. Muyuk scota esta pa es el diyaye cusichale. Cusi baltis molal tajone. Mi ham no pendique. A comikerem to se botikto. Kich betix melon, yun totil, meil, chihechotik, tas babanomil, chkatik da irel, ti rasonet, ti mantalet, ti bucho, nochol tostal, pekel do mas, chakuchal tibo otike. Bakel tikabil mas, skops mantal distotike ti kakwaltike. Es que liskos manda kakwaltike to eno ep, skos manda stotike to eno ep, y Liela shakiltik entonces, ti mantale, ti bihum tasele, skos mantal distotike, y que el dikbatel más. También
También, hermanos, Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5. Yo creo que mi ham no pendique. Chkaitik entonces, kusi chalbotik tibihum tasele, lichanum tasele, skops mandal distotique. Yo creo que con esta cita, chlajo conontik. Que la vi el 1 Pedro 5. 1 al 3. Y con esta cita, chlajo conontik. Chkal bebatel, timoletique. Takuban morsuka kotolik. Hecha kuchalbuun moluneke. Pe kalmi mutohom no pentique. Pe yo no ta mol na mati almandaletikne. Moh. Unech wilda hol un texto ta anil. Hechos 7:58. Kala las milik el Esteban. Svochik taton Esteban. Kalachta voch el datone chamyunike. Atih milvane hetike. Schopo biklatas kuti Estebane. Yak biklata yoktas kom hun tohol kerem. Has binok Saulo. Que más patilas bin Pablo. Tohol kerem la. Hija merel matahne. Ba si kopo hotige. Ti Saulo tohol kerem. Ti Saulo keremto. Timoteo keremto. Perichalne. Moletik shishachkopo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también, si Pedro. Putis multak ni nakakeremotik to. Oh, yo creo que mi ham no pendique. Mol, porque chkak batel da ilel, tikusil lekik, ta pasel batel skansholyonon tikahualtike. Que la vilda 2. Il chihananikme. Kelikme batel de chihe. Hoy tabokta kobik. Mume sujeluk pasik al mantal. Sino que ayanuk ta holabonton. Mumetak inukak elogyo chaval o al mantal. Chaval melek milikopos tatak inose. Maok tanutzel entonces. Liyun kaltik mantal y kaltik tikusitsiba bile. Maok taksabetik textual para que slok otak inkuntik. Entonces, lione. Que la vil si chalboticón, maog metak en kelostik. Si no, yunch kaltik mantale, es que yunch kaltik batel mantal. Verso 3. Maog mi solel shabotik, como vuelvan ejotik, zomban ejotik, pas mantalotik, yunch atakantik ich el tamuk. Mooj. Maog yunch pasta mantal mati chihe, mukcha pasta mantal mati miembro. Tikuelan hoy tabokta kobe. A kota ilel, kusitik, skan pasel, para que snaiktal ti chihe tige kone, ti miembro ne, ¿sí? Para que snaiktal egon, kusi skanan pasel, kusi skanan amtelanel, piyun chawak telel takushlik, takarlan kope, siendo ejemplos de la greche. Escuchar alba Timoteo, sé ejemplos usted. Pedro Rayal, seamos ejemplos de la grey. Ahí sí, mi las pastic tajone, anciano shakoplal, pero yantimi, tak inoosh, chapas no shaba mantal, mi chatzoma no shaba i, chavolva no shaba i, hoy no kusia que loje, kotas tojoltik, niños en Cristo. Beltalele, niños en Cristo. Mauk ancianos. Así que, balokaitik, musna bukechel makalikom, bukalal kechel makalkom tanopene, buune, claro, hoy tomas citas, claro, hoy tomas citas, hoy tomas textos, balokaba y, belchabel, dikalas konontique, le kiral tawashok.